respect uba kudede hayi ngokuthanda kodwa yizimo odlula kuzo and nabantu ngokuthi bayasupport abakusupport baletha amazi okufa baletha amazi okufa kuwe ulimele kunokuthi bengablive ibona abasha amazi okufa kodwa siyabonga uNkulunkulu ukuthi singayaphi uma singasuka kuwe ngoba sibonile umanatha abantu sebesiphika sibonile umanatha abantu bengasasibeni nokuthi uzoshumayela namanje abanye abasibeni ngoba basibambele namanje abanye basikhuluma basasizwa ngoba basibambele abanye asisabangi into eyinini sibanga ukuthi amazwi abawakhuluma wasenzile ngoba amazwi okuphila awaphumi kubo aphuma kulo engeke ngamnikeza isikebhe sami saba yipulpiti lakhe yes yakuzwa lalela ungakhathazeki uzokwenzeka and ungasabi kuzokwenzeka mhlawumbe ukaze wena ube semahlazweni ukuze usabe nokuya esontweni ukwathi mashintshe isonto uthi noma ngayela nje noma senyisi sekube ngihlale ngemuva ngilalele ukuthi wasefuna nje izwi ngoba nabe bengihamba nabo abasakhuluma amazwi okuphila bakhuluma amazwi okufa kimi uthi uyazama uyakhanda kuthiwa hayi-ke uphethe kakhulu-ke manje uphethe kakhulu-ke manje uphethe kakhulu-ke manje uthi-ke kuPeter uma singasuka kuwe Nkosi ngoba uma ngabe sithi siyasuka emazweni akho sithi sibuyele eceleni sithola amazwi asikriticizayo uma sithi siyasuka kuwe sithola amazwi asihlebayo uma sithi siyasuka kuwe sithola amazwi asithukayo uma sithi siyasuka kuwe sithola amazwi asitshela ngeke siphumelele manje singayaphi uma sisuka kuwe amazwi afuma ngeke yebo yo I used to tell abazalwane boduma ukuthi bafowethu mina ngiye ngashiya ibandla ngikhonzisayo ngamavalo ngavala ibandla for the first time ngakugibela ibhanoyi ngiqala okwafuna ngabe ngishaya myself ngidonsa suitcase kodwa ngagibela ibhanoyi ngibaleka ngibaleka ngibalekele iprofit noma vele ngengaphandle kweprofit yonke impileke kunokuthi ngiyibulala noma vele ngisuke phakathi kwami for the first time ngicala ukubhekela ibhanoyi angizange ngishaye iself eyodwa ngoba ngangafuni ukwazi ukuthi ngiyini ngoba ngabe ngangibathembile ibona ngabe ngiya ngethambula bekhuluma amazwi okufa ingakho ngithi ngayaphi uma usuka kuwo ngayaphi uma usuka kuwo ngagibela ibhanoyi fanele ngishaya amaselfi emoyeni angizange ngashaya namanje angikaze ngiyiphoste iy'thombe zebhanoyi ngoba asinayo imemori enhle kimi ngaphethe suitcase ithi khona ibhizinisi lakho ngiyoliqala ngaphambili ithi khona ingazi abantu somashumayezile ngiyoliqala ngaphambili makwenzeka kodwa akuseyona inhloso yami ngoba nabe bengihamba nabo ibona abakhuluma amazwi okufa kimi labe bengibathembile nangiyi-top of that town ngathi ngiyahlanganisa okwesibili ngiyahlanganisa kwavele kwabhetha kakhulu mina ngashada inyanga eyodwa ngenyanga yesibili ngashada inyanga eyodwa kwakuwu-September ngo-October angicaba ukungcono wena ngashada inyanga eyodwa kwakuwu-September